April ni som pasari zirtop ni kan lo thleng le ta khovel thu tharang sar kan han lor le dona Middle East lama han lut ngal top mai tiang o kan hre dangin tuna hian Israel le Gaza in ka hai la kalpui zel khani a san hele somni pathum October ni Sharia Islamic Jihad le Hamas tena Israel chimlama be pui thlang le lian ta kan kalpui nuwa Israel khana chang le ta kumtel fe mai an han in beita nia khami nuwa khani wes ruam man nei in ka hai nei nia Israel sipai te hi Gaza hian lian tham takin an la ummeka Hamas atanga in ka hai bo chiat na report omle zau thin bokani chuti la mek chon Hezbollah Israel in beina nizan lama po khan alian tham le khop maya maro chu US chon in ka hai Israel le Lebanon in ka ra puan sak ani ya hemi chungchang te po hi kan tar langanga march ni atangin Hezbollah Israel in dawna tun tuma anin do mek na hi kal chho pui tan le khania kan puan ta gang khan Iran hruai tu pa bern supreme leader Ayatollah Phubalak nan Hezbollah khan Israel an be ani kha darkar somni le palikal ta chungin Israel chuan Hezbollah target zathum somriat an kap cheman hei hi Washington in ka hai nei tura in rem na siamani ma thleng khan Israel be pui thlak na hilian tham takin akal nia puanani in ka hai man chan tuna hian he thu kan bo chela thleng hian Israel Lebanon in ka hai hi active ani to ti nuna ni to Israel Defense Force chuan in ka hai ma darkar somni pali thleng khan Hezbollah target zathum somriat an ka chiat thu han puangani Lebanon chimlam mun ranga Hezbollah hunma an stronghold bin jebel te tin chu mai ba ka Israel ramri atranga Hezbollah ral thuam dana mun te Israel an beina infrastructure poimo tak tak te Israel fighter jet te chuan an ka chiat chhun zoma darkar somni pali kal ta chung khan target zalidon Israel chuan ka chiat sakani an ka chiat sakzi nga langsar a hianin hei rocket launcher thanam taka tela tin Hezbollah headquarters mun ma tele Hezbollah member te ngei po zui hanni heng beina te hi Lebanon chimlama ground force Israel sipai ground force te chet lai me ka thlengania Israel sipai leilam sipai ground force te tranpui tur le thlop turin Israeli fighter jet te an thlok chuaka nimin lam khan le nizan zantir lam thleng khan in beina akal chho ani Washington ina Israel le Lebanon in ka hai asiam pui nuwa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel ramri atanga KM som chung chu security zone a kalpui turani tina soya omzia chuan Israel ramri atanga KM som bial chung hi Israel chuan en kol chhun zomang helpol Hezbollah mun ma zong helai velami hi chut chiat vek turani tikha Israel roi tu tengai dana ne burmai ani he thu hi Israel Lebanon in ka hai chungchang khovel media te voin laman thu pui ber hani mekania hi hanen hole lokela Israel le Lebanon Hezbollah in ka hai thu thlung US President Donald Trump chuan hemi chungchang hiron puang chuaka Israel le Lebanon chuan in ka hai ni zan rang khan nei tran ti puanani in ka hai hi ni som chunga ta na ruwa man photania Masai US chuan hi po sei thei ani don ni in an sui ngalani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon nena historic peace agreement an siam theina hun in her chuak ta chu lom ati thuwa soi Lebanon sarkar le Israel sarkar hi mumal taka anin biak lo na hi rei fiau to maya hei tuna hian Washington US ruam man na in ka hai nei puyani ta a rampan hi tan chuan thil chin chhia tlak takani donani maro chu Lebanon chimlama Israel ina abei ber chu Hezbollah ten ni thunga Lebanon sarkar na Israel chon in dona kalpui lova Lebanon chunga inkul Hezbollah ten in beina kalpui thunga maro chu tuna Israel le Lebanon in ka hai hian Hezbollah te huam don ti chu an soidana ni a Hezbollah te hitin zon beran ni Hezbollah chuan in ka hai hi an pom don ni in han puang ve ngal boka chuti la chuan Lebanon ram zong a bei pui thlak na chu apum puya ti top vek Hezbollah chuan an phuta Israel sipai te Hezbollah chuan in Lebanon atanga in thiar chuam hal turin an phut thung Netanyahu chuan Israel sipai te chu Lebanon chimlama KM soma thu ka security zone an chhun zom zel don tia soi thunga
Hezbollah chuan Israel sipai te chu bo bang om lovin Israel ram ri atanga Lebanon ram chung kem soma Israel in oman tumpo chu du lovin an vai hian an in thiar chuak tur ani ti chu Hezbollah tena an nor na le an din na ani ve bok US State Department chuan he inrem na thuthlung hnuai a hian Lebanon sarkar tan chuan Hezbollah ten Israel an beilo nan ma an lak tak tak angai to don ani ti in an soi sang le somni pali khan in dona Israel Hezbollah hian an local pui chiam to a Gaza Israel in a be wangin Gaza Hamas te thlop nan Hezbollah hian Israel an be ani kha khami wang khan sang le somni pali khan Israel sipai thanem tak Lebanon chimlama lutin in dona lian tak an local pui to a an ho tu pa ber Hassan Nasrallah te po Israel be na wangin Iran a azin tum khan tha alo ni to a chutiang chuan pager operation te Israel khana kalpui kha phei kha chu turu takania vo in thlenga khovelin an la soi ani sang le somni pali a khan Israel chuan in Hezbollah tenan man tangkai in biak po na man ruwa kaini lama chuan walkie talkie tin kan soi mai thina chutiang chu pager operation Israel khana kalpuya Hezbollah nan man pager te kha apuak dur maya lawom takani pager ang chi in biak po nang te hi chu taksa hian pai ani de orenga ko nga te hantiang khan taksa ne in debreng in ngeng reng ani wang hian apuak hi lawom tak ania thi pui tam takan omani tin kum khochor lo na mang tur hliam tam takan om pha boka apuak hi bomte na puak ang mai ania an taksa te hantiang khan athler hok thei tin kutbung le kebung angte thiam lo khan tengaram tuile lowa andam chung om to tur te po mi zate lan ni thu te report ani pager operation ka hlotling view maya Hezbollah te khan an tur view ni asoi ani kha voin thleng hen tin nge Israel khana ti hi chui chua lei thei lovin in hial na halo me kani khatiang khop khan Israel khana zuya nur ania technology a chunin khan lo view an ni Hezbollah le Israel lamchu chutiang chu ania hei tuna hian in ka hai Lebanon ne Israel chuan kalpui don ta ania ama kha chuanin in ka hai hi kan pom don lo Lebanon le Israel in ka hai hi kan pom don lo ti khan Hezbollah te khan media an ma chona media laman ron puang chuaka maro chu tuna hian an pom ve don ta ni Hezbollah le Israel hi voi engemaw zatan lo in do to a first intifada second intifada ti te ani sanele paruk in do khan UNSC United Nations Security Council chuan an lo chal rem to a litani luya tanga ke som thum pialama Hezbollah te anin thiar chuak tur ani ti in UN khana relani chu wang chuan in ka hai khanei anita amaro chu UN thurel ang kha bo zui tak tak khani talovani nikum sanele som nikum hasa sani som ni palia Israel le Hezbollah in beipo khan ral khata anin chanton lai khan UN thurel kha Israel khana soi chuaka khatiang ang khan UN chuan ma ala a UN ramte chuan an lo rel to angin litani luya tanga kem somthum pon lama Hezbollah te han thiar chuak turani anin son theina turin ma an la turani chutianga UN thurel to UN in a bo zui lawani chuan Israel sipai kan tir lu tangan tia Israel sipai po kha thanem takan tir lu pha khatiang khan in dona lian tak a chuak ta ani kha ama chuan Hezbollah te hi Iran noya Iran in a tho pui helpola chuan lian ber polan nia lian ber tia soite pon omani ral thuam la an nga naro missile ringot po asang tel drone pheju sing tel tin rocket pheju nuai tel an nei te puan chuan in he a hei taki Israel an hlo na chan le an vo ve na chan pakhat po ni sani somni pali in do khan Israel chuan Hezbollah ral thuam tam takan ti chiat saka an hal chiat saka rocket te tin missile te le drone te pon ti chiat sakna sa ma khangani wangkhan Hezbollah te chakna chu atlan hiam viau ni in soi Hezbollah member tam tak tha an ni boka an hroi tu pa ber Hassan Nasrallah tha alo ni bok nen le an sipai ho tu lok ber te po tha an ni to ani tuna hian Hezbollah hroi tu ber ni ta hi Naim Qasem ania Naim Qasem po hi Israel chuan an zui mek thu an soi tuan ni somli in dawa po khan Israel chu intelligence lama hian an chak viau nge nia US hian intelligence lama afit thaviau bok ni te pona hriata Israel lam khan Iran hruai tu lok te an phil ngau mai ania in dawni khatna tangin
Iran Supreme Leader Ayatollah an da thapot ania ama zui tu le asipai lalte Iran sarkar ho tu then khatte kha ni khat ni February ni somni pariat indawa chu lim khan an thatani nge kha khami hnuwa po khan Security Council Secretary Iran a Indo ral rel tu timai te anga thlok bur pakhat ali larizini kha Israel khana da tha a tin commander engamaza da thata nei bokani khatiang khana du chuan Israel hian ami du te chu zuina da tha mi mai zel ania Hamas lamala an throi tu pa ber an political leader ber tha ania an sipai ho tu pa berte khatiang khan tha haloni boka Hamas ruai tu lok zong deu tho Israel khana da bo to ni tiang khana du phot chuan tuipui rala po khovelet liama po kan du chu kan zuya kan mu a kan phil mai ti in Israel lampang pon tong chuak hialania hetaki Yemen Houthi te hian Israel na taka an beilo chan ni te pon media tam tak te chun an report ani tun Iran buena po khan Yemen Houthi te kha an ngoya an chelok lovania maro chu in dawa top don kar khat vela lo om ti khan Yemen Houthi te khan Israel khan be ve ta nge a maro chu ral thuman kap chuak tam man lo bani an chet harna chan yan soi pakhat po an roi tu pa ber al Houthi hian in Israel inami mal taka zui kha lau ti in media te chuan an puang hialani tuna hian Hezbollah roi tu pa ber naim khasem hi Israel soidan chuanin zui zinga itel ve to ni Ayatollah hnung zui turin tuna hian zui mekini tani ti khan Israel khan thu chuan siam hialani Hezbollah le Israel hin ka hai han nei ma sela bo chhiat le thoina rin oma tukin lam news trend khata po bo chhiat ani thute tarlan ani ama ro chu in ka hai ro lakal zel thunga chuti lai chuan US le Iran lammol hi ani ei in ka hai hanla nei ve mek chu nia hemi chung hian in biak fel ngei antum ni na hriata Pakistan hian ruam manna an siam puya atho khatna khan in remna nei thei talawa US chuan Iran longchol mun an block ngal mak mai ania Iran hi tuna hian amang angril ruviau to nia soyani achan chu hei ni somli se thanin dauta ka chuanin ral thuam tam takan chana an oil facility ten chana tin an gas mun ma te po ka chet sakan ni ral thuam tam tak an sen mai ba ka hian in dau tur chuanin economy hi a hek hiau viau thin ani kha chuwa chapa hei in dawan zawa an bungra poimo an resource poimo an sum huna ber mai oil gas te an thon chuana ber mai US in block sak mak mai ania Iran hian ni tin dollar makta duai zali chuang zeta chan a hlo unia soi ani chuwang chuan an mangang ril ruviau nia soi ania kum engama za Donald Trump sarkar masaka tang to in Iran hi hre ka lo ni to boknen inflation na salu to ka wangin ni kum December atanga January borvel phei kha chuanin mi puilung oil protest kha arab thlak khop khan bo ro ka oma Iran Islam sarkar khanin mitam takan man mi singtel zetan man nia soye nia mi sang thum chuang zetan thi pha ani kha an economy niam lu tuk wanga an hroi tu te demna awanga kha protest khalo ir chuak nia soite poni khatianga economy niam tak khan la chun jom chho zela chuwa chapa an thil thon chuana block sakan ni boknen Iran mangang hian an longchon mun block tu US hi an bei chiam lawang ti kha soi thei lawani kha mani khan mani hantila nimin pia khan IRGC lam chuan thu chuan siama in biak na round thar tur hi kan clear le photang be sena mei cher de set la hi kan la ngak do na chemal thei ani ringin hei hi kan la clear ani ti in IRGC kan soin US na in biak le na tur round second round to khi an be seya anin ngana pakhat ani hei hi a hlotling lawani hlawero chuan real drama thi ai chuan ti in US blockade hi an sukoto nge na rin chuti lai chuan US lam lain Iran chu chelo tur le an vil reng thu ngun taka an en mek thu an thli thai reng thu an lo puang ve reng mai boka in ngamani chuan in dot ngam chuan han dot ta cheu ti in US lam in vo khur mai boka nia chu he in biak na lo le tura hian US in Iran adu anga abiak fel theina turin US duda nanga Iran hian dila pom theina turin economic blockade po hi US hian kalpui reng nia soi ani chuti lai chuan Donald Trump chuan US le Iranin Islamabad in rem na an siam thei ni chuan Islamabad a jin don thu le atlo don thu soi US President Donald Trump chuan
Iran nen indona ti to plan tura in rem na an siam thai ani chuan Islamabad a di lan siak thai ani chuan Islamabad lo thuai atum thu a soya Iran chuan engkim mai kan thil pu ta piang an rem ti to ni tin Trump chuan a soi le to Trump hian thil he soingun a soina sakwal vio mai maro chu thu soi hi oi chin le oi lo chin te po hi mi tam tak hian an nei thina chungzinga chuan kha indona hena kan chang ti te po kha ania tin Iran hampum pui kan nuai chimit don tiang chi te nei to te pon vona savia vani kha nei to nan pui du lo wang khanin in oil tur chu hormuz sutlangin ron la ro han tiang chi te tun ma tang kan pui chewa tuna kan mo hu nei nom lova tuna chuan intan kanom ve to bik lawang kanom to bik lawang tiang chi te ka tiang trong kam sang ka drama chak chu thin ania Iran in engkim apom to ti po hi Iran lam chuanin an puan dan ne nei nang lo viau thung Donald Trump chuan Nevada le Arizona tloa aron kir lam White House apan lama thu thar thedar tu ten an ko ma heta hian Iran chungchang a chuan beisena sang tak an nei thu a soya karle lama chuan US nen Iran hian in biak na kan thar thole ka ringa heta hian engkim a fel thei to ka ringa ni Iran po hian engkim mayan rem ti to ni tin Trump chuan a soi Trump chuan Islamabad a in rem na siam thei ni chuan ka kal mai thei min du ani chuta chuan kal turin min du ani ati thufin fialo pakhata chuan nikum lama ni som pani Israel Iran indona a atop don lama US na B2 bomber manga GBU-57 anti leinoi khorchiat na bom khovelina an nei that ber GBU-57 massive ordnance penetrator MOP an thla ka wanga Iran nuclear hun ma cheta chumi ina achil lein nuaya uranium enriched cages ali borvel zet a omnia an soite chungte po chu Iran in ti chiat veka rem ti ni ti in Trump hian a soya Iran lam hi chuan Trump thu soya hian engma in soi fiana emo an la nei lem lo chuwangin Iran hian kan thil phu ta piang an pom to ni ati Tehran hian nuclear program a buai pui ban san adu to ni tin Trump chuan a soi bok White House po na thu thar thedar tu ten an kom na Donald Trump chuan engthil nge thleng don kan en tlang don nia tin hei hi kan bei sei ania thilro pui tak athlen kan ring tlatani Iran nen in rem na kan siam hun hi a hnai to hle ni ati darkar enga mozat nu Las Vegas Nevada even na ya Trump chuan hemi thu hi soile in indona chu atop filim thuai don ani ati bok February ni somni pare ta US Israel bei pui thlak na awanga Iran nena indona lian tak kal chhota khan kan puan tak angin mitam takan thi a in le lo chan tam takan oma facility infrastructure tam taka chhia a Iran hian ngai ole tur chuan kum tam takam mo don nia soi hani to tho oil man po asang viau a han tlan yam le a chutiang reng chu ania Middle East Indonan chua meu chuan oil nga ram man ni sia khovelin kan lo tuar hmal tral zel hani ber hi Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Lebanon President Joseph Aoun te in biak na thatak an nei thu te tar lang bokin White House in biak na omjenei tak kan nei puyani in rem na an nei ta ni ti in Trump chuan a soibok Lebanon le Israel in kar ani som chung in ka hai kan puan sakani ti in Trump chuan in chuang taken a soya Trump chuan in US Vice President J.D. Vance Secretary of State Marco Rubio le Chairman of the Joint Chief of Staff Dan Kain te chu Israel Lebanon nena in biak na hian a tholok takan ni chutiang chuan ma an la a in rem na nget tak an siam pui ni ati Iran po hian Lebanon le Israel in kara in ka hai omta chu lomom mati thuron puang ve boka US nena in riat thiamna naya Pakistana in biak na thatak a om nge Iran media than khatte ponan puanga Iran Foreign Minister thu puang tu chuan in rem na om thei nge to kan be sei tin ron puang ve bok tul ni som ni chung in do kha han kir le lokila khati lai khan US khan Iran long kha na tak men an beya US Naval Force te chuan Iran Navy ti chet tumin thei top khan man la Iran long thanem takan kap chhia hani kha Donald Trump a soidan phei chuan Iran long kha za somnga borvel zetan ka pil sakani heta Indian Ocean a Sri Lanka tuipuya Iran long pakhat kha kapil sakania Iran frigates pakhat chu kapil sakania US twin huai long atanga torpedo manga ka chhia tani kapilani kha kan la hriat vek kha kha gani pon kan puang nual nge a kha thil thlenga khan mitam takan thi ania mi engemaza chan chuan nia tin mi engemaza chan chuan ni a khang hliam an chan chuate ka Sri Lanka chuan an hum ani khati hun lai khan India buat sain military drill kalpui ania chuta Iran long telte anron holam US khana ka pilania pakhat jok hi India longjol muna akir le a India khana lo hum bok nia soi hani kha
Sri Lanka ina lo hum Iran long khal tu te long mi te chu tuna hian Iran lama hruai kiran ni ta a chungsinga chuan torpedo hmanga US ina abei a dam chuak than khat te po an tel Sri Lanka hian Iran long mi jani somthum pariat zet Iran lama athon kir ni in voin lam news te chuan an puanga chungsinga chuan March thlatir lama US torpedo hmanga Iran indo longan ka pila an chan chua than khat somthum pahnian tel bok Sri Lanka Defence Ministry thupuang tu Brigadier Franklin Joseph chuan long pahnina anwa Sri Lanka a Angkor a thok tu tlem te ti lo chu tunkar tir lam hian Iran lama thon kiran ni vek don ate US twin huai long chuan Iran indo long Iris Dana Khamars Nili Khan Indian Naval Exercise atel ho laman kapil hani khani china kan soita kang khan khata khan Sri Lanka Navy te chuan ruang somriat pasari an la chuaka torpedo ka a an chan chuami somthum pali te damdo ina Sri Lanka khan an da lut boka Sri Lanka hian ni engemaza tan kol hnuwa tuna hian Iran lama an thon ho tame kani hetila hian Israel lam news chuan thu chua tharan ron nei hei hi tun naya Israel sipai operation an kalpui dan ron puang chua kani Israel Naval Commando te chuan in kilometer sang te la operation hlotling tak an nei thu Israel lam news te chuan an ron puanga Israel Navy chuan Sayyarat 13 Commando Unit te chuan tun haya multi-front war omlai khan Israel Beirut ani lai khan tun man la ti ngai lo be pui thlak na hau tak tak an kalpui ti soin Israel atanga kilometer sang te la ma an la chutiang chuan mission nei nan fe chuak nia soi hania hetiang khopa hla hian Israel Navy te hian commando te hian be pui thlak na le chutiang operation chuan la kalpui ngai lo nia soi hialani he naval commando tena operation an kalpui hi eng angchi ange ti Israel sarkar chuna puang chuak lova amai ro chu hlotling takin ke em sangte la operation an nei thu aron puang thung eng ti kange kalpui chi ani po tarlan ani lova khoi hmuna nge an kalpui ti po tarlan ani lova hi thuruk angai alania maro chu operation a chuan hlotling taka an che thu ero Israel chuna puang chuak ani hei baka hian Israel Navy te chuan tun hnai Iran nena indona kalpui me ka khan Israel twin huelong pakhat chuan operation hlotling taka naya Israel atanga hlataka azin chuakin malakna kalpui ti soin hi engangchi in nge he thil hi thlen puan chua ani lo bokani tun Iran indo ni somni chung khan Israel chuan tuipuya twin huelong arena pathuma ada kuala heng pathum ada a deployment hi ahlat zong hi kilometer sangtel nia soyani bok hei baka hian in dolai khan Israel Navy te chu aerial threats incident somli vela in rol nia soyani drone thanem tak Israel lam khan an lo kap thlaboka Iran Lebanon atangin Israel baina Israel Navy te chu an lo dang na sa ve vio bokani Israel Navy te chet na tuna an puan chua hian Iran nena in dolai khan Lebanon avoi somnga pathum Israel Navy te chuan beipuan thlaka Gaza Strip avoi ruk beipuan thlak thar boka Naval Intelligence Division chuan Iran rama thlona som kwale panga vel an ka chet thu puan ani bok Israel Navy chet na hi puan ani khat ang reng viaw maya Israel Army IDF le an Air Force te chet na hi khovel hin kan thratam viaw maya an commando an Navy commando te chet na hi soitam ani lo viaw mai maro chun Israel hian Navy commando hlotling tak mai Sayyarat 13 commando an naya hei hi Israel po hian mangtang kai viaw nia soyania tun Iran indona po khan operation hlotling tak tak an nei thu Israel lam hian an puang chuak ani puan tur hi tam maro chu aseilu tuk chuan ani nompal ve thaya kha tichina khan kan han du tok le photanga tuna thil thar thu thar bera chuan Israel le Lebanon in ka hai nei turin in ramna an siam ta a chutianga nei chuan Hezbollah le Israel in beina po top chho ve mai turanga yani a chuti lai mek chuan khovel mi pui tam berena kan langai ven mek chu US le Iran in kar bok khani tuna changani rei lote a in biak na omdona chu a hlotlin nge tram pol te chuan an ring hania a hlotlin theina tur pon hei Iran longchol munan dang chat me ka ni hi karfunga US chuan man ngei po rin ani engponi se hlotling lo ta hlau ani ero chuanin Iran hi chuan anei barlak luna kong ber dan cha a chutianga hrek ril tram ni ai chuanin engpo tok don se ti in US blockade hi sutlang tu mineral thuam nen an thok chuak to ngei na rin oma chu anin tiam na po ani chuti lai chuan US chuan Iran nung changan thlir mek thu te inon che ni vai chuan inchunga thil thalo taka thleng ang ti in US Joint Chief of Staff Chairman Den Kain Khan apuang bokani
chutiang velte nuai chu kan la ni e kan du tok photanga thuthar thil thleng thar berte kan nga chang zelanga heta tang hian in lo